nagau bawang tahu na deni rule mewai yulle samewai aga komani tapi to mamako iya ko mako iro tak buka tu pintu na langi usahakan kita pakai gunai milodong aja nih balas ya ro cacian na tahu jadi aku tahu caci maki ki angkat tahu paujaki aja tak balas sih nah sabak sitongan na tu alamat ya sange alamat tanrah na bukarangi ko Allah taala pintu na langi na melo ina reko milodongi apa orang yang teraniaya itu tembus doanya apa ya kode na paujaki tede na teraniaya de na terima pak dongangi jadi untuk supaya terima idota angkalalanna diarahkan supaya kita teraniaya iya kongka dalik na lengi ko Allah taala maju kilalanna agamae na suruh ki sukuru na sabaya tu tau sukuru etalu na pigau nomor sidi mario marennu atinna pak de tu ga tau sukuru de na mario atinna ya kong katau de na Mario matenang atin na ko makade sukuru ka ai ka pau-pau mi atu iya jadi ya senge sukuru tau tenang atin na tau manyamang iya ya supaya tu koto makada na Mario iya koto Mario loko po Allah taala bicarogi na basarapnya bersyukur ya kui pak bicarogi Mario marennu lori po Allah taala aga ipurioran lori po Allah taala papidalle iya kay nalengi. Nah, iya naro jadi iya riasa bersyukur. Apa ya tiasa ngesukuru nomor si di atia jolo. Nah, iya ko makan jakmu ite toli menyamakini nawai toli mario merennu atina tidak pernah merasa kekurangan. Ya Pak deje tu nang katau de tu ga kau tau kura waramparana. De ga istilahnya kura dalekna. Genep itu na lebih. Papinat dingim itu toli macipi. Nah, yana tu ampai ko angka tau toli macipi papinat dinna ya sange macipi mas pada ko makada samanna je de na genna mi tau de na genna orang paranna ayana tu namega tau mapikiri malah sauluh angka tu aga jero papatana arae istilahnya ko to makada papata pasap-pasanna arae tanya desa tapi berdasarkan kajian agama makadai arae aja mu pusingi masa depanmu. Nah sebab po Allah taala matur yang kedua aja to mu pusingi dalekmu nah sebab de pamujaji na patentu memang po Allah taala jadi tapi kangi di irume ke pikiri gitu aga yan rebaja kamu garoyano sangadi aja jadi tawakal ya tunang ka istilahnya di itu siti di ogie angka bahasa tak maka da guru ko anak loloy biasa yang kali ngero ko pasatau matoh maka da guru ko anak loloy kaya sama guru ko anak loloy itu empat maknanya nomor sidi ia tu anak loloy denang kanilau andre tapi dia cuma menangis dia tu nang anak lolo maka da mau kak makan dan dia anak lolo tu maka dia mau kak makan betul kan ya ro anak loloy ro ia na teri tapake tu makna ya agiro maliwasangi kapa jadi sepertilah bayi ketika ada sesuatu cukup menangis kepada Allah. Ya ia narona satu pandita maka dah ia muas sempajan na muat dalari mereni na loko pong Allah taala aja na kalau ko rupa tahu apa ia ko tahu ti podang utatama itu susah itambah itu ni susah na tahu apa ia je tu tahu pak ia kui podang ci cawat di mau patu kongka ka istilahnya kongka meloki bantu ia ko napa cica tu podang de to patu nano na bantu moki iya nagan na kadua mamula dito mapikiri makadan itu kasih itu iya nagan na katallu de na nakadang kasih makada situ de manana mangingi gitu iya gan na kapa lias itu bahasa anak mesa mani makada tuli di mana tegare jadi ya ko puang Allah taala de jadi makade tau pandita pada ko anak loloy setiap kebutuhanmu kau hadapkan diri kepada Allah dengan menangis. Nah sepuang Allah taala agak membutuhkan. Naisang jadi maka dai ajak na mucurite aku padamu rupa tahu. Anak-anak kecil itu bayi itu dia tuh anak loloy dia nang nak bicara. Tapi setiap tangisannya orang tuanya akan datang. Makir jadi maka dai tahu pandita itu makna pertama. Yang kedua ia tuh anak loloy iya ko mapat di iteri iya ko Mario micawa iya tu teh ko matau maraja mandari de angka tu tau micawa pedi gitu disebut sang micawa pedi mapedi tapi micawa na subuy
Ya kau nak lolo itu deh seikhlas mungkin, sejujur mungkin. Ya kau mapat di teri. Ya kau mari micawa, makiro. Jadi seperti itulah dalam kehidupan. Ketika engkau dalam keadaan susah, silahkan menangis kepada Allah. Ketika engkau dalam keadaan senang, maka tersenyumlah. Dan orang ia tokong katau mario marennu atinna nai laudong malomo dalek na tu. Masusay pa pinadina tay ni laudong malomo tu paturungan tu ko Allah Taala. Jadi dua tu tahu syukuruki manyama pa pinadinge ilaudongi malomo ti tarima pak dongange. Nah karena ki musibah ya rega angka pacoba mulai ki nama rajis di pakalinonge ilaudotoki tak buka tu pintu na lagi. Jadi ya tidi oko salangnya Pak Bu lelewali Mario ki to mangilau. Mana satu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya ko musukuru ki papedal yang ke waleku tambah ya ko. Iya ko de musukuru ki sangi pacalaku masarro. Jadi sitongan itu ko agama aja nato makada masus sapi na pamilau dok de namo kong kadale ayeuna nah ya. Angka pak karona na chat ka ngapa bahar makada ka pakutana tentang ayo sana madrasah baru ya. Mak baca dong. Iya. Kan kamakutana. Jadi dia mereka sampaikan ni maka dia tu ampai magi ni suruh ki syukuru. Apa ia tu tahu syukuru tambah ya dalek nah. Iya. Aja tak dareke. Tapi ia tu tahu angkai masuk saya betongan na mulai masalah teko milau dongi itarima todona. Itu kere. Jadi dua tu na jancengi pong Allah Taala angin lau ko riwat tu manyamange angin lau toki riwat tu masuk sata. Dua-duanya pintu langit terbuka. Bahkan engkau kohat desa ena rampe orang yang teraniaya. Sebenarnya orang teraniaya. Nagau bawangi tawe. Na deni rule mewai. Lah, nagau bawangi. Na paujaki tawe, na petan naki tawe. Yulle samewai aga komani tapi to mamako. Iya ko makoiro tak buka tu pintu na langi. Usaha kang kita pakai gunai milodong aja ni balas ya ro cacian na tawe. Dia kong katau caci maki ki ang katau paujaki aja tabalas sih. Na sabak sitongan na ya tu alamat. Ya sange alamat tanrah. Na bukarangi ko Allah Taala pintu na langina. Melo ina reko milodongi. Apa orang yang teraniaya itu tembus doanya. Apa ia kode na paujaki tede na teraniaya dene terima pak dongangi. Jadi untuk supaya terima idota angkalalanna diarahkan supaya kita teraniaya. Apa ia tu pak dongangi maka dia tahu pandrita pak hakiki itu kopat tareka. Tak tumpuk pi tu napa mau basa tembus. Tak tumpuk pi. Ia kong kamu payon rile kode pa. Emi kota lepuni di negara kuraga pintu langit itu sudah terbuka. Apa namo nabi makoto ite gere batunna ilallun nabi Musa oko Firaun ya ko soro i lau monri pasukan masabu mana samate apa tau cek dek na tau masabu lalungi iya ko layolo tasi lung iya ko lupa imatetoy. Soro imatetoy. Kak di naga pakuraga ko makiro to. Pa iya tu di ko akala taulino to makada naga nanti pigau. Iya ko to lupa tomate na labu ko tasiehe. Tasi longe de gaga to rewa tomate to. Apa angkai musuh pulimonri masabu palalungi. Napai makada na mimusa jolo wangilo ko poku yana tu ampai soro mak bampangi tongkana. Edo. I makre guru takali siden ring almarhum. Aga hubungan na tongka si bawah tasi palim palagi pakai dia memati apalagi ko tongka kan tapi makanya to pandete kasupuni okko manupong Allah Taala mak bos sewa Nabi Musa kak dia naga pakuraga untuk makuraga makada lolos ini ang kamu palalang dia panak pampang tongka yang makanya to pandete tannya ji ero tongka si tongan nah sabak miero patulun na po ang Allah Ta'ala hakikin na. Jadi makumatu itu ini ya kong kadi o ko kanto tasi di juta na tumilaw dale ay
na to makada mo pa ya ko de gaga nali nga po nginang kamu adi ko si dijute kan kamu pa yon risandre to tapi ya ko de nagagadui ang kanya na ay may milopah kamaja ang katonya gagay may waja na de sisa gagadui de to gagay taja makadang kamo di pabawa dui oko nito tambus pak dongang iya ko masussa ni makoto de nagawat di onri mapasandre alan iway jenne na to masampaja sunnah hajja don rakang na patumilaw dong oko ki ilalan na sampajang mangilaw nasaba din nagapakuraga. Iyo po kung kamo pa makadaing kabisa resa kunala yan o de pa nawajay kamo pa de pa natalap po pa dogang ito pa kamo pa yon risandre makada de iya rumato law singa iyo po ko de nagaga insyaallah tembus itu. Jadi ya tu nonri ya tembus pak dogang na reko de nagayonri la haula wala quwata illa billah. Mak buat sewa. Nah iya tu anak mako tu anak lolo itulah pelajaran ketiga. Iya tu anak lolo angka gano pakulena de gaga tu paling lima na mikedo aje na mi de gaga nonri de nole makar meka makan de mala wairino maga de gaga tapi karena napai teri napai gora napai maga orang tuanya akan datang maku mati itu puang Allah Ta'ala lauri atan berserah diri ki yo poko macigau ki maka dade kamu pawon rileko iya tu. Jadi marek jimo pai terima pak dongang. Hampir semua nabi. Nabi Ibrahim. Ya guru mana ngigare? Nabi Ibrahim. Waktu na melo ya lempar tamu kopi. Napat si di kampo tau pasipulu ngajuan nasong. Maka tasak di kosi di kampo. Cik di aga jero tania kabupaten. Cik di pada di Makada Sulawesi Selatan. Pasipulu ngaju ko lapangange. Untuk itu Nabi Ibrahim tapi dia kena susah apa ya Nabi Ibrahim tahu makanja abu sewana loko pong Allah Ta'ala ipatuni api akak dia tu gamak demparangi ipas sadia ngami aga jasana pada peta pada tongang nyaju napa yale pada tu pada kesana pada tojange disuruh mendre koro napa ya lemparang apa dia gaga tau mulai macayo kopi pak mempelai jadi ya demparang iya na tu melona ya demparang Nabi Ibrahim ina malah saulu malaikat apa de naman ka na masussa Nabi Ibrahim maka melo ituno de nangka nasaba to lima kanjay keyakinan na loko pong Allah Ta'ala iya na to na pole malaikat makada wisamo ga jero Ibrahim maka melo ko ituno maka Nabi Ibrahim wisam nangka na to api tuwe na pura meman niputus ka makada ya me ituno katoni to ala ipake mademparang makada malaikat mapit de milaw do mapit de mangilaw wadi ko bantu maka dari Nabi Ibrahim nigay ko na saya na malaikat na utus upong Allah Ta'ala maturo i anginge si ba maturo ibu sip de malaikat pangaturo bosi si ba pangaturo anging maka da ilaw mo kolori pong Allah Ta'ala lau bantu ko Nabi Ibrahim lau paturung ibu sip lau watur ibu sip na turun napat de ropi atau upapoli anginge na lutuman ngi rojuero supaya pada pindah aga nasa Nabi Ibrahim na podangi malaikat maka da kenro ko mangilaw kenro ko mala bantua maka de malaikat ako pong Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim iya ko kuy pong Allah Ta'ala melo ko mangilaw aja nah iya pa langsung coba gere aja na nai ko pake iya pa langsung namo ya misamatoy ko pong Allah Ta'ala maga sianang kay ko pan rasa-rasa itu gere ina tunakare guru ta kali sidendreng iya ro Nabi Ibrahim onro tanre na tawakkalna namo malaikat dia tu may pakai namo malaikat dia tu may pakai jadi soro ni malaikat melo niat dempara Nabi Ibrahim dia na tu na baca hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir iya jadi hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir iya ro na baca alena pangulutan Nabi Ibrahim maka dari puang Allah Ta'ala we atakku iya pe na renungan magi na yaw bahase melo ka pasandre lokku jama-jamata yai di pak galunge yan ang kamu pa yon risandre milaw dong sebelum milaw dong marak jimo pa tu tembus pak dara makoto jama-jama tapi ya kode nagaga yon risandre mabos sewatongan law di puang Allah Ta'ala ite gere Komandri balawoi aga pakuragata to maka na da cuba lawoi ang kamu pa yon risandre to ide kere
Kadai racungi balau angka mau pati yon risandre. Angka mau paracu balau. Ia natunan kata pandrita maka aja mau racungi. Tapi denru le perangi di kuyaro makala ada cu balau. Nasang aja mau racungi magai. De gaga agaga nandre olok kolok kolebo na yatanebe kecuali semuanya menjadi sedekah di sisi Allah. Wah, maraji-raji ngero. Nandre balau sih nato makala pasidakaro. Iya, maraji-raji makala pasidakah. Isi dah kai balau wah maraji-raji. Tapi ya kok igat tangi lawlala pamahamangi pede lawlala ngi masuk ke dalam ang kami mato jawabannya maka dia rolok kolo enau tu supong Allah Ta'ala hanya untuk mencari rezekinya. Nah iya tu balawe dia nak galung dia nak galung balawe ya dia ko asidi mak galung nalo mandre andre na memang ini dekat ko bahasa tawakal nanya deto sina mungki balawe lo mandre nareko anu pun najagai pun Allah Ta'ala. Jadi aja pada makade pada upalete cede pada kotobe masam pajang aja tak kada meka mewai setange de tulai meka mewai belisi ai de tulai na 5 pitu sabu itu maka si de ga namo malaikat angkat tangan tu jadi aku makada me maka perangang maka jagong de tulai kali ibelisi tapi tak coba gare niga matoro iya niga nonro iya na ibalisi na tuliang kamaloliswe ilauki perlindungan hukum puang Allah Ta'ala sebelum masempajang pada kong kaasu masekang asumi mana lolo ya ko makalaki ay meka mewai wadi sa pakalaki tapi mak daradaray betul kan ya ko de na pur tatta kisigan rusu tapi ya ko tapodangi punana maka dah kataniwi jo semua sakirang jolok meka lalo dia naganggu gitu mako mati itu ibalisi mako mati itu setange ia na tomelo mas sampajang illau alin rungang iyo kupong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki aja tak kada meka mewai de si pan rasa-rasa togang maka de setange iya tari rita ke jago iya pasti naganggu ki iyo pokok ki pong Allah Ta'ala milau alin rungang telau na kupong Allah Ta'ala kama komiro pada nyo nak makarekong kataw ang kasuna masakang udangi pun na nakataniwi suna jolo na pakilalo de na naganggoy apa ya komeki malaga si bawa wadi sa pakalaki tapi mapat dito ki itu ka makiro jadi ya ko to memas sampajang to milaw alinrungan na lokopong Allah Ta'ala supaya de naganggo ki setange ko to melo matanang ilaw alinrungan yo kopong Allah Ta'ala supaya iya ro gagaitan nange dena solangi olok-olok. Aja nan repi balau tak kedeman re balau sebelumna. Iya. Pada ko masam pajang. Aja lo ko pasam pajangin apa ki makan we belisi saja de yolona. Iya na tu ampai ko tatongi melo masam pajang 2-3 tau pandrita mapak gurongangi makada atta usak ki jolo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Napa ta baca kulon surat binas. Iya. Pura yaro baca ni ayat kursi. Pura baca ayat kursi pakanjaki angolon na ati lori pong Allah Ta'ala. Napa ki kata bere. Jadi ilau alin rungan memang ni angkat to sebelum makan dek. Ya ko tudangi na pura na masampaja sunna. Na baca ni ayat kursi. Napa mata usa. Napa na baca kulon surat binas. Itu kalau surat binas malikin nas ilahin nas min syarri waswasilnas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tabaca ya atau ayat kursi dibaca. Jadi tujuanna min lau alin rungangi lori pong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki setan ko to masempajang. Pada matiro na ko to mema tanang aga-aga mi tanang illau alin rungangi lo ko pong Allah Ta'ala supaya ro gagaitan nange dena solangi olok-kolok maka solangi. Iya tu kodongi nanre dongi asewe deto tu nasiaga nanre apa mabicu mi deto na bawa pante dongi itu tapi ko manre untuk nanre tapi aku memang kasolang dia na me paja tu pokokna
namo yaga ko may deto kang ide nati pante tapi na capuri ci di galung. Balaway makoto, iya ko balaway untuk nanre ni bawang. Palinga dua to minanre to na maso. Tama niyo ko goro na mamako. Tapi ako may makasola namo si di heto dito na ganna. Makiro. Pada mati ko to melo joka. Aja na ko palalang ngenapaki milaw do. Sebelum joka. Jadi sebelum menghadapi sesuatu, ko memang itu milaw. Aja na itang nga panapaki makada Allah puang kata maka ni pamulai mana meki manre bismillah ki aja na to mampadiwat ta panapa to makada Allah puang napay mai mampadiwat ta man itu gerehe jadi makomana tu iya na he onna tama na ko makada iya ro tau pandrita riolo napa guru masyarakat ta melakukan dua hal. Nomor si dia komelo ko mapamula baca doa salama ko. Itu na komelo inno galung ito ang aga istilah na to mataril mapalili. Ya ko pa galuriolo na pahamo pe ko na mon ride na pahang. Ya sange mapalili dia na langsung akatalumi na pacan ne. Ano na papisaw ni. Mapamula mi. Jadi na pamulay iya ko mapamulay tu mak baca doa ngiyolo. Iya ko nadupay ase na matu mak baca dosi iya ro sabalum no ya sengi pak doangang asalamakan supaya wedding salama matu jama-jaman nah iya tosi ko nadupay itu syukuran jadi supaya mak baraka iya ro papedale na pong Allah Ta'ala nah sama dua tu pak doangang ilau doko sabalum mo pamulay supaya salamai iya ko mudupa ni papedale na pong Allah Ta'ala bersyukurlah kepada Allah. Yan na to nang kaya sa baca doa ngasih baru. Itu. Jadi tajama ya ro, tanya bida ya tu. Syukuran sana. Iyo pomidi madari pak bicara ogi lokosan roe. Macera. Apa sana? Macera ase. Aja tak kada macera akadaki syukuran. Tapi aja nih sapui darah apa iya tuh darah najis sih jadi akadaki syukuran jadi agi syukuruki carana teh syukuru tuh papenat dinna mario marenuh yang kedua napasu sakana kona ganna karena sakka ya kodena karena sakka pasidakana yana tuh termasuk pasidakka kopo imatul lilo bolata baca yero milau doang ngi napa taling ampelo iya tapi tatari isa aja nampelok bawang itu tatari isa mesti lurus kak jolo iya magina pui mayoli nasaba iya ro pui ma pasti mas sempajang no tiga aga ima tu dia na sempajang napa niya tu imangi tata on time sempajana tepat waktu pa ale na pimpingi dia tu nak kada pu ima jolo matu pi dia tu na sempajang yo po katanya imang di mo pa makada sempajang lorona tate dua menina pa na jamah yo ko imangi tade patu na batay nang kako masigi jadi tahu malelem makasibiang tahu macawe o ko po ang Allah Ta'ala. Jadi aku tahu malela maka si ben atau macawe malomo itarima donna. Yan na tu ampai pu ima yoli mak baca. Pa angkatau tu tahu tanya pu ima noli tahu dia na sampaja noli mak baca. Ali na tamadong. Magani. Manungo ko macam mak baca. Yang kedua aga je na baca na pangolong mi ali na mi milau dong. Na pangolongan ngi tandra asukuru katalori pong Allah Ta'ala ya jupa sa toki di pu imang tatanay tawe komeki mabaca dong aja tagan rusuk bawang ngi tatanay makada baca dong aga iye maka dewe baca doa salama syukuran syukuran dalam rangka aga makada tong mandre se baru pu imang alhamdulillah tapangolo ni namo iya tu manu emelo gere na pakoto tu tau pandite riolo komelo ima gere manu iya na tu nakala mo palauke ganya mana iya na tu maknana
Maka da mo poloke ke nyawana. Tanya ya tu nyawana manu ya kutana betuangan na agami na sanna tahu enak gere manu. Ya ko maka da memang resukuru man resebaru. Ni akan ni iya gagawe pakasiwian na lori po Allah Ta'ala digunakan sebagai kesyukuran dalam rangka man resebaru. Niya na ya roh. Napa ko mak bismillah. Napa mo gere manu. Na roh nakana mo poloke ke nyawana. Apa aga katana manu ini gere apa itanay mana ko tumatu mamu gere ro manu maka dai ipakai sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Ipakai guna tuh ya gitu lo kalau tapi aja mota bicara korot tudang maka dah ya sudah ya aja mota bicara tudang maka dah ko manu igere ko melo ko ipake man resukuru ang keroyano na dupa sine de to na koro de niya kabami makado sebagai tanda kesyukurannya na sabak dupai ase dini ayam disembeli untuk ibadah kepada Allah makitu pada mo ko to masidakah mako man mije tu to makdara ang kagaga may tanang tanya kang untuk aga pakai gunay salanya kamaki apa niya imitunun roy Pak angka tu tahu masam pajaduhan na sabang kaminran na melo na waja. Itu cucuk mato. Angka tu tahu masam pajang. Pak kami calon matuan na. Melo yasa tahu makanja makaroi pasam pajang ya calon matu. Peji malomo itarima. Itu kan makiro. Ima dupa-dupa. Termasuk niya na maka dia tu ko ini ioli ki mabaca dong. Ilodongan ya salamakan maka akan dibaca. Makuye. Namo sitongan na suratul Fatihah mi. Namo Fatihah mi tu. Cuma makadami tau pandrita makanja ko pak dong atu na megayga. Yan atu nang kabaca Fatihah. Qul huwallahu akatallu kulon subrabil falak kulon subrabin nas. Kemudian alif lam mim sampai humul muflihun. Kemudian ayat kursi. Purayero ta'ala ni pak dongang assalamualaikum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam baca napa doa syukur pura ya romatu tatutu ni Fatihah aga patutu na Fatihah iya ko idi itu biasa makana bami bi barakatil Fatihah itu angkat tu makana bi sirril Fatihah ikan sir ya kumaka de bi barakatil Fatihah berarti barakah. Maka dari tahu pandrita pak hikmah sebagian juga dari tariqah mengatakan iya tu Fatihah nabi tak makada itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan. Iya ro Fatihah iya ko barakah na melo taala akadaki bi barakatil Fatihah. Iya ko mukjizat na melo taala akadaki di mukjizatil Fatihah. Iya ko karamah na melo taala akadaki di karamatil Fatihah. Iya ko pak burana melo taala akadaki bisyifail Fatihah. Jadi ya ko Fatihah tabaca ko wae na melo iburai ananae aja na barakana akadaki bisyifail Fatihah. Pak burana. Iya. Angkat tau gabu manangi. Ini meni bawang Komeki gabu manangi. Bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi sirril Fatihah, al-Fatihah. Nalamanang. Jadi ya ko angkat tau malengi wae tasur nasuro ki dongi, maka data dongi cek dia ala pak bura tilawi syifa bisyifail Fatihah. Iya. Jadi dek tu na sirupa. Yang tu nak kada aga muniakan. Aja tak kerami di Al-Fatihah. Itu angka. Tapi maka dia bisa pak basara ibu ustaz. Abi carogi bani. Kada bani wilawi pu barakat na suratul Fatihah. Baca ni. Wilawi pun barakat pak burana suratul Fatihah. Wilawi mukjizat na suratul Fatihah. Wilawi akaramakan na suratul Fatihah. Makir. Jadi itu bisa dipakai. Jadi di mana?
ang kato pagabumanang iya ko yalay pabura bisifat iya ko marajing yoloy di luar jangkauan akadaki bimujizatil Fatihah iya ko melo ipamulya gagay akadaki bibarakatil Fatihah barakana iya na ro pu ima iya ko mabaca iro na pura na nabaca inlaw dongang ang katuan rin na palinda sebagai tanda kesyukurannya sebab magai hairul mal ar-rijalun soleh si kanja-kanja ne waramparang harta yang digunakan oleh orang soleh. Apa ya kupui mata lengan palo talisar yang palo pasidakah dia mungkin liang agasanne data na lo dia mungkin liang kupong putih itu dia mungkin maporkas dia mungkin kupui mata leng jadi pasti na pakai guna ko decenge iya na tu ampai maka orang soleh itu bansanya guru mengaji sidakai imam kate doja na mungkin namu ya tu makandang imang mama rajito tapi iya mo ita makoko ang kanay mama kandang ang kanay mawita tulilo bola rondang makandang ang kapasan na guru ta kay Jadur Rahman Ambodale makre guru ta kay Jadur Rahman Ambodale pakai sipa iya semu pasang sederhana itu pakai sipa iya semu na kaya si pakai sipa asange iya ro asam madake ku idi ipake sipa jabatange makan dan madake ku dipake sipa kaya sang iya ko imako asipa imako iya ko pasikola ko asipa pasikola ko kaya sipa na pasikola iya tu pasikola mak guru ya nang ka pasikola dia nak guru tanya pasikola iya tu iya tahu kalasim iya tu iya jadi iya ko nak sikola ko guru ko ya ko ima ko asipa ima ko ya na nak guru ta ajam tu 5 solara poncolo sigaru te ko tu bola rondangi ko ima ko jagai wijok kamu jagai pandanganmu nanya nama kerajing apa namo imange makoko mati to itu agak berat tapi bahasanya pu imat tadi menyama pak dena HP lebak pu imat di salama nih apa ya tuh HP lebak pu imamai ka dosana ya kotak kalau mau dia takatan nih HP lebak pu imang aja nah HP bicu nah itu supaya dia terganggu makiro kemudian irona upasangangi makada ilau dongangi 5 tu barakana kata makada pak didoakan orang soleh harta yang kita miliki dimakan oleh orang soleh mensedekahi orang soleh kemudian yang keempat agah ya kodeni terima dona pu imang de tonak baraka ya rialengi paling tidak rumah kita didatangi oleh orang soleh iya di mau pak tu boleh nareko purenin reki imang itu tahu madece karena di situ juga malaikat mendoakan iya tu onrong yonre masih kiri makanya nonre pu imang apa iya je tu baca dong dasarna nabita yolio ko Ibnu Abbas lo bolana ni palinna kangandre si sanai palinna kangandre nabita dia langsung andre na podangi Ibnu Abbas maka da musida kai ka andre emelo ka milau dong ko jallo ka nga onrong kenro onro wa diwonri mas sempajang maka ditunjukkanlah di sudut rumahnya Ibnu Abbas maka Nabi sholat sunat di situ dengan mendoakan Ibnu Abbas jadi ya tu baca doa salama ipu imang sitonganlah mas sampaja sunat ki oko bolana talowi baca don tapi kan ini dia dipakai ya roto iya apa dena gaga do tembus langsung kecuali dalam sholat jadi aku pilalan na sampajang hilau doang ngasih tu ya tuh ayo pui di imata dena na sampajang dena na ya ripake kaya kapale langsung pa manilaw doang nah jajiro nabita nilaw doang Ibnu Abbas na sabay hidangkang makanan sebagai ucapan terima kasih na nabita mas sampajas sunnai ukur bulan Ibnu Abbas di dalam sholatnya itu Nabi mendoakan Ibnu Abbas jadi ya dasar na baca doa salamair gitu tapi dena tu dah masulek kak baca ngedong de mas sampajas sunnai makanya ialah dua di puimang ialah dua iya koto pura mas sampaja puimang tilau doang mana ngisinin na anak kampota napa salama ya jokui lalan na sampaja sunnah puimang sujud terakhir tilau doang mana ngisinin na pa kampung ko pasetanga
Nai pasalama ko pong Allah Ta'ala simpuya dali na ipabelay pole lasalasay. Ipatanang atutungan na ilaw dongi yan na roti lodongang. Jadi koloki bolana mak baca doang tinggal kita berdoa dia tak sampai sunnah. Pak ya komeki masampaya tu maret patungang itu deh. Ya ko 10 tahun mundang ya ka 10 masampajang. Na paniliwaret pana. Yo poko makada. Iya na masampajan na masampajang ni. Apa makometo tu kepala desa, ustaz, camat, imam mestinya ajak na tinro na rekode ni lodongang ya anak kampung na. Ya to situ ko di mapunay pasantren anak sekolah de na to matinro na rekode na pura ilodong. Jadi tanggungan tak ya to sidi to matoe ajak ta tinro na rekode ti lodongang ibijatta. Mako mana tuh si sambu manang ya tuh no. Ya kira lakaye agdi ketanggungan tak bayine si bawa anak ti lodongang. Indo anak suami ti lodongang. Jadi tanggung jawab itu no. Mato ko surimon rin kay pertanggung jawabkan. Maka dapura mo wilaw dongang. Pak dongat yan na to dakwa paling malemah donge. No? Dia nagagacau ya tu. Tapi itu juga senjata. Jadi kita melangitkan doa. Pada nak tamakan aja na nak na betta. Makura-kura doang itu. Doang ini. Peko cari dongi ya tamelo ma ko masampaja sunnah ki. Tapatami o ko suju pacapurat tayo tu anak tatilaw dong. Aja na lapakang ilillah. Tapangolo ko pong Allah Ta'ala. Tapi tapakanja kitoy. Bate tak milodong. Pak megato tu to milodong salah-salah. Kaya sa salah-salah milodong. Milodongi tapi carana milodong salay. Kelakay na Pak Joka. Pak Joka tangaban ni. Sana milodong nasa puang. Pero kasi lakay ko tuli Pak Joka. Macina kak kasih komonroy boleh dia nakalalo nakan nastaro lakay na dia nakalalo itu dek to kan nakajoka-joka wakale malaikat pakai nastaro supaya dia nakalalo jadi to kini makun re milodo salah dokam maka nakamaki aja nakalalo lakay ko aja nakajoka-joka nakan nastaro mudupai itu kuncinya. Jadi aja akadaki talingi ecandi ngangati non rokko boleh. Iya aja tak kedepo tapon kasih lakai kok boleh aja nakajoka-joka. Nakan nastaro mudupai. Na palo na sama nak malase kasih lakai ku aga nakan nastaro hakade malaikat. Nei ko mato makan aja nakalolo. Nei itu yan ada nakan nastaro kajoka-joka mo pa. Iya jadi itu kuncinya. Kemudian upasangnya ya narona jadi yero kotoman rese baru sakka na jolo tapasu ya nasu na sakka tapacura ni pasidak kay monrina ya naro kotundang ipu imang iya ko de na mampu imatta tisang imakade madodo-dodo je kasipa kalinon na imang de gaga usaha na liang talengi sakka wadito karena dia masuk fakir atau miskin iya. Jajitannya kedudukannya sebagai imam nialeng, tapi kedudukannya sebagai fakir atau miskin. Iya. Waditale, napa ni kopui matale tu mak baraka, maka dia je zaman. Maka njak lalu je pak kene meki masih di dito pasti tangange. Maka da sini na pak galunge, napa nania kami matoh, pemeki matanang, meki mak gugu. Maka dia ko salama ya se ku pemendre iye, katawana pui masih karung. Iya. Akala tanong ando kami meni. Poda me mani kadepong tapas salamaka nga ya se ko aja nanri pa kajajahe melo ka kasih maminasa ka malingi si karu pui makomenre iya ko 50 pak galu ko pasetangan 50 karu na dupa pui macicar maega di mana iya 50 karu na dito na iya to si dia heto galu na masak mana si karu detulle sidak kay imatta kaya makiro. Jadi macam nani puima dia nalau magalu dia nalau maga. Idi menina urusu anak tatatini lau masih kena leda pengaji wi. Maka dia pengurus wijamu agalu noiko. Ia pemilo doang ina salama. Milo do tu puima. Pun aja kasih tapajo popole pakai jajah dia tu kata waku ya ko. Dan riba lau. Gitu. Jadi si sambu pak dongeng itu. Itu pentingnya.
Palai ko si Ratu Pak Galuh ko pasetagan na si Ratu tu karun adu papu imang maga manang ka mana mako. Itu jadi itu leh. Napa ni mak baraka tuh, mak baraka pasti dekat. Ya ko dia tu leh si karung, si puto nah. Iya. Ni ko 50 ki itu berarti 20 na tu rua karung maga mana namanya ganina dupa. Kan makiro. Ini penting saya wasiatkan. Iya. Jadi mesti ada kesadaran. Tapa mulai ki orang ni daftar maka ni kami sidak kay pu imang. itu ya. Saya kira ya no pangolongan ni aja no paliwang Pak nasa bangke cara ko buloh enggak lanjut untuk acara Nahdlatul Ulama. Jadi iya mana kagak mudah-mudahan saya kira jadi roman resukuru imak baca donge itu dianjurkan dalam agama. Demi nak kada nabi tak baca doa kong kagago lupa maka dami sukuru ko. Jadi ro tau sukuru mega rupan carana teh sukuru angka na pandre tawe angka banyak. Nah itu salah satunya adalah manasuki na payulli tawe manre pasidakah. Iya, saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.